Ajmo, Luigi. Bez čoka. Bez čoka. Evo mu malo čoka da se zgrije, dečko. Ćao, pozdrav svima i evo nas konačno u Zagrebu. Kao što ste mogli vidjeti u prethodnom videu, prošli smo čitavu torturu u pokušaju da našim Luigijem dođemo ovdje do Zagreba. On je stajao 3 puta i 3 puta smo morali nalaziti različite mehaničare i popravljati ga, ali nažalost ništa toga nije bilo uspješno, jer kao što ste vidjeli, treći mehaničar, kojeg ćemo nazvati umjetničkim imenom Mate, da ga ne bi zvali pravim imenom, nas je olakšao za 150 eura i poslao u nepopravljenom Fići u centar Zagreba. Niti 15 km kasnije Fićo je ponovno stao i to u najprometnijem mogućem dijelu Zagreba, tako da sam morao napraviti neplanirani kardio i gurat ga na obližnji parking dok mi je pola grada trubilo da im se sklonim s puta. Nakon svega živoga što nam se izdogađalo, mislim se ja, odnio je vrag šalu, vrijeme je da pozovemo najjače moguće igrače, tako da smo stavili Fiću na šlep i odveli ga gospodinu Zdravku u Samobor, najpoznatijem mehaničaru za Fiće na ovim područjima. Koju god Facebook stranicu ili forum posjetili, koga god da pitate za savjet, neminovno ćete doći do njegovog broja. Tako da sad konačno znamo da je Fićo na sigurnom i dok čekamo njegov popravak, iskoristit ćemo tu priliku da se malo provrtimo po Zagrebu, a i da vam ispričam šta se točno izdogađalo sa prethodnim mehaničarem, čiji je popravak Fiću na životu držao čitavih 15 km. Jer evo, što više vrtim film, to mi je više muka šta mi se sve izdogađalo. I evo, stali smo ovdje brzinski u Vinceka uzeti, što se mene tiče, najbolju kuglu sladoleda ovdje u Zagrebu i sad nastavljamo dalje s našom pričom. Ono što ste mogli primijetiti je da sam zamutio lica svih tih mehaničara, a razlog tome je što ne želim sramotiti nikoga zbog njihove nesposobnosti i neodgovornosti, već mi je samo cilj ispričati priču onakvom kakvom se i dogodila. Do trećeg mehaničara kojeg zovemo Mate došli smo u utorak uvečer i ostavili smo mu Fiću sa molbom da ga popravi čim prije da možemo nastaviti dalje s našim putovanjem. Isto tako smo ga zamolili da čim Fićo bude popravljen dođemo i kratko snimimo koji je bio opis kvara, tako da vam to mogu prezentirati u videu, jer kao što znate da ja idem to prepričavati, ja i mehanika smo nespojivi pojmovi. Već sutradan se ekspresno javio da je Fićo popravljen, ali da ga ne može osobno predati, već da će ga predati njegov prijatelj i da ujedno njemu možemo odnijeti novce. To mi nikako nije odgovaralo, jednostavno iz razloga što sam htio da se pojavi u videu i prezentira u čemu je bio kvar, tako da imam kontinuitet u ovoj priči. Uslijedilo je svakodnevno odgađanje predavanja Fiće, da bi tek kasnije shvatio da je razlog tome činjenica što je bio svjestan da nije popravio Fiću, pa se iz tog razloga nije htio pojaviti u ovom videu. Srijedu i četvrtak nije mogao zbog neodgodivih privatnih obaveza, da se onda u petak uopće ne bi javljao na poruke ni pozive. U subotu kad se konačno javio je rekao da je morao hitno otići na šlep po prijatelja kojemu se auto pokvarilo u Srbiji. Kad je vidio da ne odustajem od ideje snimanja, obvezu predaje Fiće je uvalio ni krivom ni dužnom svom prijatelju i rekao mu da u videu prezentira Fiću kao popravljenog i da nas pusti dalje da idemo prema Zagrebu. I kad je konačno, nakon 100 godina, došao trenutak da preuzmemo Fiću, došli smo tamo, dočekao nas je Matin prijatelj koji je bio izrazito ljubazan i koji je rekao da su svi problemi s Fićom otklonjeni i citiram da jedino što moramo raditi je pratiti tlak u gumama. Tako da smo nošeni tom entuzijastičnom izjavom krenuli dalje put Zagreba, a dalje i sami znate šta se dogodilo.
Upravo takve entuzijastične izjave mehaničara su ono što mi najviše smeta, jer tamo se ponadam da je s Fićom sve ok i da možemo nastaviti dalje s našim putovanjem, kad iduća scena stojimo negdje u kvaru uz cestu. Kad malo bolje razmislim, ja stvarno ispadam totalna budala, jer konstantno snimam da je problem s Fićom riješen, jer su ti mehaničari jako uvjerljivi kad vam objašnjavaju da problema nema i više ih neće biti. Evo, uzmemo za primjer prvog mehaničara koji je rekao da je problem bio u jednoj gore kapi koja je bila okrenuta u zimski mod umjesto u ljetni mod, šta god to značilo, i da je zbog toga ulazio topli zrak u motor umjesto hladni. Okrenuo je to za 180 stupnjeva i rekao da problema više neće biti. 10 km dalje Fićo je ponovno stao. Drugi mehaničar onako s podsmijehom kaže: ma koji dotok zraka, koje gluposti, problem je u nekoj žici koja nije dobro zategnuta, koju ću ja sa vama zategnut i onda možete s Fićom proći 1000 km. I ne samo to, još ću vam dati i klješta da možete dodatno to zategnut, bude li trebalo. Evo, žena vam nosi kavu, nemate više nikakvih problema. Niti je došla kava, niti smo dobili klješta, a Fićo je vozio točno 15 km prije nego je ponovno stao. I onda odjednom dolazi Mate sa sasvim novom teorijom u čemu je problem svo ovo vrijeme. On je rekao da je problem u pumpi za gorivo. Tako da je pumpu za gorivo zamijenio, naplatio je to 150 eura i pustio nas dalje put Zagreba. Niti pola sata kasnije, lagane vožnje, Fićo je ponovno stao. Tako da, znate šta ću vam reći? Kad malo bolje razmislim, prva dva mehaničara koliko toliko je mogu progledati kroz prste, jer nisu imali niti potrebno vrijeme, niti potrebne rezervne dijelove, ni svoju garažu da otklone problem na Fići onako kako spada. Ali Mate imao sve od navedenog, tako da je krajnje neodgovorno da me sa nepopravljenim autom pusti dalje u centar Zagreba. I znate šta mi je fascinantno? Cijelo ovo vrijeme svi me uvjeravaju da je Fiću prelako popraviti, a ja ovdje upoznajem svakog mehaničara u radijusu od 100 km Zagreba i Fićo i dalje ne ide. I sad bi ja trebao odjednom naučiti kako se popravlja Fićo, a jedino što trenutno znam je provjeriti tlak u gumama. I najgore od svega je, Fićo ima jedan te isti problem cijelo vrijeme, on gubi gas i staje, ali svaki mehaničar ima svoju teoriju u čemu je problem i svaka teorija je kriva. Da bi stvar bila gora, zamjenu pumpe za gorivo naplatio nam je 150 eura. Jednostavni Google search otkriva da pumpa za gorivo košta između 17 i 20 eura, a on je naplatio 60 eura. Na to je dodao još 90 eura za ruke, odnosno za zamjenu. Tako da doslovno bi jeftinije prošao da sam došao sa Audijem RS6 u ovlašteni servis, nego što sam prošao s Matom pokušavajući popraviti Fiću. Još sam ga na kraju morao gurat po najprometnijoj aveniji u Zagrebu i sad refresham svakih 5 minuta na Facebooku jesam li završio na stranici prometne zgode i nezgode. Evo, svugdje imamo mačke lutalice, jedino u Zagrebu imamo slobodno živuće mačke. I zovem ja Matu da je Fićo u kvaru, bome se sad odmah javio. Dan prije se uopće ne javlja cijeli dan, ne odgovara na poruke, sad se javlja u roku sekunde, ništa roaming, ništa inozemstvo i javlja se samo da nam kaže da ne može on znat hoće li se Fićo pokvariti ili neće, da ga treba voziti pa vidjeti je li popravljen. Eto, samo zamislite da vam, ne znam, gradite kuću i dođe vam statičar i kaže ne mogu ja znati jesu li moje kalkulacije točne, vi pričekajte prvi potres pa ćemo onda vidjeti jesam li bio u pravu ili ne. Isto tako i ovo, ajde ti u centar Zagreba, budi okružen sa milion auta, tamo vozi pa ćeš saznat je li Fićo popravljen ili ćeš ga morat gurat. I eto, sad imamo sreće da je Fićo konačno kod gospodina Zdravka, doktora za Fiće, tako da kad on kaže da je popravio Luigija i da možemo nastaviti dalje s našim putovanjem, onda stvarno i možemo. Ne kažem ja da se Fićo neće više nikada pokvariti, ali eto, bare da napravimo nekih 400-500 km prije idućeg kvara, pa ćemo ga onda lako opet popravljati.
I evo nas u Samoboru. To je jedan prekrasan gradić, možda kojih 25 km zapadno od Zagreba. I po prvi put sam ovdje u životu, mogu reći da sam posve oduševljen. Austro-ugarska arhitektura, gradić je prekrasno uređen, tako da ću prvom sljedećom prilikom se definitivno vratiti ovdje. Razlog zašto smo ovdje je taj što nas je Zdravko jutros nazvao i rekao je da je Fićo konačno popravljen. Tako da idemo sad po Luigija i idemo saznat koji je bio točni kvar koji nas je usporio na ovom putovanju dalje prema Slavoniji i Beogradu. Narav ovog kvara je bila takva da ako Fići date dovoljno vremena da se ohladi, on će upaliti sam od sebe. Samo što će kilometraža koju ćete uspjeti proći prije nego se idući put ponovno ugasi biti sve manja i manja. I upravo je zato svim prethodnim mehaničarima polazilo za rukom da ga ponovno upale, nešto što sam ja pripisivao otklonjenom kvaru, a zapravo je samo prošlo dovoljno vremena da se Fićo ohladi i upali sam od sebe. Kaj je tebe mučilo putem? Kaj su ljudi napravili? Mene što je mučilo... Snimamo, pazi, da. Snimamo. Mene što je mučilo putem je zapravo gubljenje gasa. Znači u nekom trenutku, posebno nakon duge vožnje, bi se počeo gubiti gas i nakon nekog vremena se počeo gasiti. I taj mehaničar koji je pokušao riješiti problem je zamijenio pumpu za gorivo, ali 10 km poslije opet stao i sad smo ga doveli vama. Ok. Problem je nastao u struji. Elektronika koju si imao unutra je ošla i uništila još k tome bobinu. Hoćemo vidjeti stare. Znači, možemo jedno ako hoćeš na instrument staviti da vidiš da je u nuli i bobina koja sada ju prikopča za tren oka bi bila pegla vruća. Da. Tako da od nje ništa. Razvodnik ti je tamo. Sad imaš ponovnu elektroniku unutra. Pumpa goriva. Ova pumpa od, slobodno velim cijenu, Može. 150 euri. Ne vredi toliko. Jer ova tu ti je 30, a kvalitetnija. Elektroniku imaš, snimku sam ti poslao, vidio si. Tako je, po onoj snimci sad Fićo leti, ide super. Hoćemo ga probati, ideš ti ili ću ga ja probati zapaliti? Pa možete ga vidjeti. Ajde sad samo da zapali od prve, da nas ne osramoti. Ajmo, Luigi. Bez čoka. Bez čovjeka. Evo mu malo čoka da se zgrije, dečko. Definitivno, karburator je okupan u ultrazvučnoj kadi. Znači, uređen je, možemo reći, profesionalno. Gore auto u brdo ide bez ikakvih problema. A na kraju krajeva, čućemo se kad se vratite, ali nemoj me slučajno zvati negdje s puta. Niti slučajno sa puta. Dok li mi vrijedi garancija? Tu gore do raskrsnice. Tu gore do raskrsnice, 100 metara i to ti je to. Takac makac, tako je garancija. Nema, ali ne. Postoji ništa što trebamo još paziti prije nego krenemo. Klasika ko klasika. Pogledat vodu i ulje svaki put i to je to, nemaš tu kaj. Samobor inače nadaleko poznat po svojim kremšnitama, a ja ne bi bio ja da ne naručim makar jednu. Tako da eto, kao što ste čuli, sad i službeno imamo dokaz. Problem nikada nije bila pumpa za gorivo, problem je od početka struja. Sad su promijenjeni i razvodnik paljenja i bobina, tako da Fićo pali i vozi bez ikakvog problema. I Mate je moju pumpu za gorivo, koja je očito bila ispravna, vrlo pametno zadržao sebi, tako da ja nemam kako dokazati da je zamijenio ispravni dio i za to mi naplatio 150 eura. Prijatelji, mehaničari iz Splita, svi koji su bili upoznati sa situacijom, sugerirali su mi da tražim natrag svoj novac. Tim više što mi je naplaćeno 150 eura za kvar kojeg uopće nije bilo.
I kad se sjetim što sam sve proživio i kad se sjetim guranja Fiće po Aveniji Dubrovnik, revoltiran cijelom tom situacijom, odlučio sam tražiti natrag svojih 150 eura. I čak ni tada nije pokazao niti trunku profesionalizma i umjesto da je uvažio reklamaciju i poslao novac u ime neuspjelog popravka, on kaže da će poslati 150 eura, tako reći kao poklon, kao milostinju, da mu nije prvi put da je Caritas. A da je kvar koji nas je zadesio 15 km nakon što smo napustili njegovu garažu neki sasvim drugi kvar i da on nema nikakve veze s time. Eto, novi kvar 15 km kasnije sa identičnim opisom problema kao i prije nego smo došli u njegovu radnju. Tip me jednostavno čini budalom i nastavlja sa svojim bahatim stavom. Tako da ono što ćemo sad napraviti je vratiti mu tih 150 eura i njegovu slavnu pumpu za gorivo koju je naplatio 60 eura iako realno vrijedi 20. Povrat njegove pumpe za gorivo znači da sam morao kupiti i ugraditi novu pumpu za gorivo samo da bi njemu mogao vratiti njegovu, pošto je on sebi odlučio zadržati moju prvu pumpu koja je bila ispravna. Možete li samo provjeriti, imam jednu uplatu od 150 eura na ovaj račun, pa da izvršimo povrat sredstava na taj isti račun. Znači, broj računa je HR. Povrat od 150 eura smo izvršili, sad još moramo vratiti pumpu za gorivo. Da. Pumpa za gorivo je tu, pošta iza mene, tako da pakiramo je i šaljemo da se konačno i toga riješimo. I samo da kažem, odlučio sam vratiti mu novac jer ih je poslao iz krivih razloga. Umjesto da ih vrati jer je preuzeo odgovornost za svoj rad i uvažio reklamaciju, iz njega su progovorili ego i bahatost. I rekao mi je da ih je poslao kao milostinju, odnosno kao Caritas. Vjerujem da ćete mi reći da nisam normalan što sam mu vratio novac i vjerojatno ste u pravu. Ali ne želim povrat novca s lošim namjerama, neiskrenim motivima i figom u džepu. Glup sam zapravo ja što još prvu večer nisam pobjegao glavom bez obzira, jer čim sam došao i čim je vidio da među rezervnim dijelovima u Fići imam gumigelinge i prirubnice, posprdno je komentirao da šta će mi to da još nije vidio Fiću kojemu se to pokvarilo. Tako da eto, s tim ćemo završiti i zaključiti današnji video. I hvala svima što ste gledali ovu epizodu Provjerenog. Like, share, subscribe, a mi se vidimo u idućem videu gdje idemo u Zaprešić upoznat jednog od najpoznatijih hrvatskih fičista.